Malala mali e aho e ki moe lelei e tonga kotoa, fia ki taritali lelei ki mo tolo, ki o mo ngahi o ngongo mo le tio kai uma ai televisione tonga ki he hoani. I he wakaiko ia ki ngahi ulo i o ngongo. Whakaha e palemia no pele whakawhanua a hono kei tali lelei e tongani, ke whakawhao e ne wāwhingai a ki mo Amerika. Lorotonga i wawao e ki sea o whalealea ke me atonu ki he ola o ngahi tokoni, me he inasi whakawāhinga. Pea lele i matangi ngā ue me teu ki hono langa o i whale peki whainā i wawao, kai kamata i he taoni pe hono uta whakakomersiale atu kino o sila. O kutei ei pe ngā hitara noa kehe na iange pe he tau wakai ki ngā hiongongo, me he malae o e sipoti kai uma ai to o ngā oi ea. Ko e wakailewa e niki he whakai ki iki, ko au liriane polutele. Kua whakaha e he palemia no pele whawhanua ai kei talitali lelei e he pule anga tonga ai whainga mālie ki toi whakawhaowai hono wāwhinga e aki mo Amerika. Koe ne mea eni o whakaha lorotonga e whakataha e Pasifiki o lorotonga whakahoko i hono lulu Hawaii i iwikeni o whikau aki mo investmenti malo i mo whakatupu koloa. Koe fuafua a ahi whakaofisiale eni no pele whakawhanua ki Amerika i hono lakanga koe palemia. E he whamatala ko toko mai me ofisi palemia o hoko e kawa totongani ki he whakatahani, ke he whapapau i toko pā ai pule anga ke whakaivia ngā hi wāwhinga e ake o kune toko nia ai topu whaekonomika o kuto oloa. Koe mālohi o ngahi ngāwe wharagalaka pehe ki whainga māli e whaekonomika o ko kawa tugei ka kai tatawhito ki ngahi moto i ki. Ko e whakaamuia whakatahani ke whiwaiwai ake kautaki i e nau ngahi whakakaukau ki he langa whakaragalaka whaekonomika mo e whingai ake whawhito o i ngahi ka wenga ke pe. O hoko eni ki toi whakamalo hia ngiai ai tuku pā e pule anga ke tō whakataha me ngahi hoa ngāwe whawhito o ke whakaragalaka i tupu whaekonomika. Kau kiai mo hono whakapapau i o kunau matuuaki ha ngahi pole o kunau whianga ngai moia pea ke ausia ai whakaragalaka pe tō mali e tō loa i he whito o Pasifiki. O ku kakato ai pe i he ahoni he whakataha kuini ai o ku taki atuahi ai ka whawhunga me he pif ai palemia ko ia o Solomone ka koe sea lorotonga ia o i whakataha anga ka taki ngai whunua ai Pasifiki. Jeremiah Manile pe aku popo atu ki ai Sekeritari Seniale Forum meni ihi kautaki me Amerika. Ko e whakatahani o kutokoni ki hono tataki e he tokoni Sekeritari o Amerika Christopher Lindau. O kulorotonga i he wakai whanua wawao ai e ki sea o i whalealea no pele whanua ki a ahi. Ki ngahi wahenga whili e tolu o wawao ke mea tonu ki e tuonga o ki ai aiola. O ku mao e he kakai me he ngahi inasi whakawāhinga, pe koe paanga whakawhalea lea ia o ku whahei ma ai ngahi wāhinga whili. Koe whakaamu ke whakapapau i o ku tokoni ki he langa whakaragalaka e wāhinga takitaha o whakatatau ki ngai palani ngā wene wahei o whakatau mo a ki ai. I he whakamatala me he ofisi o i whalealea o ku hoko ai mea tonu ai e gisea ki he wahe whunua wawao, ke ne mea tonu ai ki ngahi whakakaukau mo i tokanga o whie mau mihi kau o whisa kolo, mo i ngahi ko siri o whakakolo whakau ake ene me ngai pole e kunau whenga ngai moia, ko ka wenga o whakamuamua he kakai o nau koro takitaha, pe he kia ngai ka wenga ngā ue i he kaha au e whie mau kiai ai inasi whawahinga. Ne ka mata ai a ahi koeni ki he wahenga wawao tā whā i he ahmoni te, o a ahi ai ki pangai moto, o tō ngake tari hau moini ihi o e ngahi kolo kau kia te whisi molongo mapo. Ko e whakaamu ke ne mea tonu ki ngahi polokalama ngā ue kua toko nia whakapaanga mihi inasi whakawāhinga, ai ana ane mea tonu ai ki ngahi polokalama ngā ue ki ngahi uafu, mau anga vai, langa i ngahi holo whakakolo pehe ki hono whakalelei i e whakaamu ki whakapapau i oku aonga ki he langa whakaragalaka e kolo te whito e ne aonga ki ngā ue whakaaho, ai he kakai ko he tōku i kolo o kau kei e tō tōpō mo e kakai whewhine. Ko e ahi koe nia ku kau ki ai mani ihi kau ngā ue o ofisi whalealea, ai ane mao whinga mālia i e kau ngā ue o whakahoko e polokala māko, mai kau ngā ue i ngahi ofisi wāhinga whili o wawao.
Ko e whakaamu e polokala mākoni ke whakaivia e nau ngāu hi ta whaaki whakapaanga ko e whao li pōti, pe ke whamahino ke teki nau tolu ho nau ngāhi whatongia to tonu ki hono tokonia o i kaume mipa whalea lea ke whakapapaui o ku nau ngawe aki to tonu i nasi whakawāhinga pe ke ataki tua e nau ngāwe o whakatatau ki ngāhi whiema o. Kua ngā tōwhia whia ai poto ngāwe whiwhakatau aki mo langa whakalakalaka whakaekonomika whakataha mo poto ngāwe ngōwe. I hono teke mo whakaivia o ngahi ngāwe ki hono mape i mo hono langa koia o i whale peki whainā. I he vai whanua wawao mo hono sivi e tu o ngā tāu o e whainā teu ki hono o tātou ki tu apule anga. Ko heli eni hono tāli e no sila i he tau kōsi ke o tātou ai whainā te eki te le ki no sila mo e whakatua me lei ai palemia leo leo. E kamatai pe i he taoni a hono o tātou e whainā ki no sila. Ko e whakaiki ki mo litea taukapo. Ia no whaki eke e ngonga le te o Tonga ai palemia leo leo toke tāwili Latu na ane pehe. Koe fōfua taimi eni ki tongani ke uta whakakomesiale whakawaha apule anga atua i e whainā ki Nusila i e mahino koe anga maheni ne takitaha uta pe e ngahi whamili e whainā ko Ostele ki o nau takitaha whamili i muli. Ka i e whainga maali e koe ni e takon lahi a ki e kaungo u e whainā ko toa pe i tongani tau te whito ki e vai whanua mawa u. Pehe e toke tā Latu, o whakafuafua ki a wike eua ki e tolu me heni, pe aka kato i ngā ue ki ono tā o e whōtunga pe mapei o e whale peki whainā i nei afu, ke whakahoko ai ngai ngā ue ki ono whakapapau i e tā o e whainā ki ono utātu ki muli. Lolo tonga ia, o ku nau sivi i ia ngahi fo i whainā he lolo tongani, ke tuku i e loto aisi, peha container. Koe konga e nau whenga ke whakapapau i e tuunga tāu mo e malo e whainā i e hilihanga i aho pe hawike e taha. Whakatatau ki e wā i taimi e whakawholau atua i ki Nusila. Tesi kone whainā, pia whaia i e wā klontini, aia kono tori mai e whainā pia tuku aisi. Pia kono tonko no tuku aisi o lau aho i e ngahi ki temperature pia koe ngahi tuunga mawhana kehe i he aisi. Aia koe tesi ko ia o wakai, ai koe ose aho e nima, pe whai hano wakai, pe wakai ai peke ne tuunga koe ke lolo, ai wa manake wha ose ne, ai tesi whika uaki o mahino mai, o ku mata o malawa le rei, a hono whakatolonga, pe i he mea watu ke he maaketi e ke i tuunga tāo, ma tuunga whiunga whatatau ke se maaketi nusila, pe na ma osi whai e wakai kia i he aho ane afi, ki he tuunga ngāwe koe ni, pe te mautu e whai mo tesi whaka osi, aia e whakahoko ia whakafuafua nai ke mahina ko sune. E whakafuafua ki he mahina nai e tolu pe lakasi iha ke pea ia no whakahoko whatongia ko ia. Ke ono whai la ngaka whakapapau i koe tauni, ko pau ke osi kia e pe kamata rewa no uta te whaina. Koe kawe mea i he ongongo whakawhiwhia ki he kaungo e wahe whanua wabau. E kai ngata ai o ku kaulelei pe whokia ke tuunga whakamaketi mo e tuunga whakaekonomika e whanua tau te whito ke wahenga mahi whanua wabau. Pea mau mo ui mea e kaungo ue tō whaināga pehe whoki ki o nau gai whāmui. Koe ngā weni, ne tālu hono alea i mai i he ngahi tau kōhili, i e whakaamu ke whakaivia i e whe whakatau aki whakawaha apule anga atongani i he ngōwe. Lolotonga e ni o i he paanga e taha poini miliona e whakafuafua he lolotongani ki ngahi whakamole hono langa o whale peki koe ni. Aia ne pehe e toke tā Latu, ko osi tuku make he pē i he patseti o e tau whakapaanga lolotonga e poni ngau e whakatau aki, a fo i paanga e 7 kilo ke whakahoko aki e ngā weni. Ka oku ke isi ia o whakahoa ki ngai whie mau ke a usia e tuunga tau o e whale peki e langa. Koe ngāwe lai na mau whakahoko ki ai ke mauhanga whakapapau i ha paanga ke whakahoko e ngāwe koe ni. I e tau whapaanga lolotonga ui ai whoki ai paanga na e tuku make e 7 kilo i he potonga whaatau aki po e langa whakalala wha ekonomika. O tāketi i pia ki whai ake ngāwe koe ni, pena mausio pe ki ai o ku whie mau ke to e whakalahi se niti koe ni ke tau mohoa ha whainga pig house o ha whare teu ke prosese e whai nā, mo tuunga o ku keke ngata i ene tari i he re volo whakawaha apure anga, kai tari i he ngai si, o kune mau e tuunga tau, e tuunga ki he moui, e tuunga whakakolontini. Mo ngai whie mau ke
whakasaya nisi pe mo whakamo ui whakamea tokoni. Ke a oe ki New Zealand pe a ko whakamore ke a he taini miu mau whakafuofua mo tāketi e au ki he paanga e taha po 5 miliona ki whakata ngā koe. Ni utau tai maari e pe whawhai ngā oe atu pe mo pure a Australia whakafou he nau waa tokoni. Pe a ulotonga whai ngā oe atu ai a koe ni tuu he taini miu ku mata pe e malawa ke sikiwa pe mau ai paanga koe ki whake ngā oe koe. Pehe e toke tāwiri ami Latu, mahino, koe uta whainā whakawaha apure anga ko eni ki Nuusila e whakataimi o whakatatau ki taimi fua e whainā. Ka o ku whai ngahi palani mono wakai i hawhaunga e tauhi ai hono tō e whainā, koe uhi ko ngahi fie mao me ngai māketi lalahi o Nuusila. Kai kehe, koe taha e ne ngahi tau mua ngau e potu ngau whi whakatau aki, whakataha mo potu ngau e mo ui, i whenga kia usia e tau mua ngau e ni i loto i aho ngau e te au ai pule anga. Mai o ngonga le tio me televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. Pea kua ngā ono atu e ni e poto ngā oe whanua me koloa whaina tula o ka mata ki tāna ki ha o ni whakamatana to tonu mo whalalaanga me i he kakai e whanua ta te whito ki e tōkui mō tō whikau aki eni me ngahi tai whia māli e ai kakai ki ngahi ngā oe me ka venga whakakele. O ku tā imu a i he ngā oe gweni e minista o e poto ngā oe toke tā Daniela fusi mālohi me kau taki ngā oe i he poto ngā oe. Ka koe whakaiki ki mō senolita to i vai. I he whaike eke ngō ngā li te o Tonga me minista e poto ngai whanua me koloa whaina tula toke tā Daniela fusi mālohi. Nā ne pihi, o ku mahino mi he a ahi atu ki ha apai mo e ua, ai lahi e kakai o ikai ki nau mau ai whakamatala to tonu o whikau aki mō e nau ngahi ngā oe whakakerekele. I he ene pehe ko tau mu aia o a ahi ko ini, ke whai hawhi mahino aki mo e kakai o whanua ki hawe te ki anga i palopalema o whihanghangai mo e kakai o whanua. Nā ne whamala ala ke he palani ke wahe whanua ha apai, i he mahino whi mau ke whaihanga aue ki he wafu mo e mala e wakapuna. Ko mahino ke ngā hi lise mina ngā hi Tongatapu ki mai le te whaha sio ki ai. Ko ngā hi e ni ko whakatataru ki au ate a whakamea po ngā ke whai ni ko ngā savea me tō maka o ngā hi tapi. E ko hiki ngā koe po ngā hi mini o ku whakangata. O mo whenki tāna ki mai mai ki ngā ue me tu. O mo tokoni mai ai ngā whanua tokoni ke mau whakalelei a mea ngā ue koe lata po ngā hi ta lava whakalelei whakamea. Anona mo siu ki he usia e ngā mea ni he ai vahe motu haa pai o hange ko ai te ke sia ai maunga ko e tahi mo whai koe ni o hono ngā ate o ni o nei e mo mausiu ki hanga tu ai ngai sui tu hange ko vahe ngā whoa e mo tu koe ni o causeway ba mo ua fu o kende whakawhainga tai ai me whakana pula ngā hu me tu take o ne me ngā tenu haa pai au lava lewa ke ua sia ai ngai mata whanga ia Nē mau fotu ke ke siki ai a whakalanga ki wahenga whaulahi ke iai ha māwa puna ulahian o hawafu ulahian e te hitu kere ulahian a mohi ke kōsu i koe hala whakakawaka e a ulawa ve ai ngā te anga te upe i tangai e ngā me whakomesiare o ko anga mausio tēne ka whali whakapalami whanua e special planning o te vei whaima whakakawaka Nā tāki ka me ki e mau i tōt a hiri whātia te. E te whaiho ki ka pai te whaihutu e nā palani te whaihu. Lo tonga ni nāne te whamala ala ki ngai kawenga nei tokanga ki ai e ka inga mei he funga whanua o mahino ai lahi ai mole a kilekele i ngai tau kua mali watu makatuunga mihi i kai ha ofisi i eua ke whaingofua ai ngā we. Te wahinga i wau lahi ai hana wahinga i wau he mole nā kere. I ngahi tau ia di mua atu. I kai ke iai ha office ke i oge na ilu mea kai koko. I kai whake ngahi lisi e ngahi tala atu. O kupuke ke kere e wa e he kakai ke he ka kakai te tongo e wa na whima ngai atu ruhau mo ngai atu e na whaima ngai. Kai tanda tau e mo when ke kai whotutu palami whanua hange koe ko hapai maa ke i. Kai kamata i koloko honua na mamau ia i sumi. I te whotutu lean he kolo ia kolo mo ai i nga wafu ka me tu e nā mahi
ngā whakomersiale kai office, ka whaisio na tāki e vai e kōlo me whana whakatoni tonu. Ka sio ki he kaha oi. Pokoi te gane si e ka mala e wakapuna ari whapi mā whamma. E mo whakalahi angi wafu go e waka te lahi anga lama. E kontei nao ave vedi e waka hiki ki e whuna wa. Ere ngai nena mau ande nene e wama whapai. Kai ke he oku i he lalotonga mai whunua wawa ua minista me kaunga awe ki mo apena tok hoko at kia ngoniwa pea mo Tongatapu ni. Mai ngonga le te o me televisione Tonga ka sinoli tātu i vai. O nia ngongo whakaloto whanua ia ki e hawani ke ngahi o ngongo mihi malae o sipoti, hoko mai a mo piea o le. Ala mai tau ki whea mai koe wakai ni ke malai o sipoti. O ku teo ke whatu historia whao e huka anto tōkua i kare tahi whea Vunipola i hono ave hono hingoa ke te nao toro e kau mounga i tangata e malai akapulu i he Pasiki. Koe i kare tahi hono waini ko tāna ki anto ki he kau helo helo e malai akapulu, neonga ko iai e kau toa he Pasiki i he Pasifika Hall of Fame. E toki whahako e programa wha ofisiale he aho wao no maasi ki he loki whakonferenisi i pāke i teni Aukalani no Sila. Whakatau ki he ngongo ko tukuange mai pia me i he Pacifica Rugby Hall of Fame ko whea Vunipola me i tongani. Tāna kia tukiai pia mo bio postcode tiko i suwa me fisi kai maa whakia Jerry Collins o no Sila. Rotongani ko osi Elise kautoa e Pasiki ai fofua i kare tahi ko Malakai Alatini, tāna ke tukiai ai John Lomo, George Smith mo Viriami o whahenga aue a ki nautoro ai kautonga. Kai pefoki ki ai toenga o ku iai a whiau o wha mausili, Peter Fatialofa, Brian Lima, Waisare Sterevi, Brian Williams, Seremaya Mbai, ko Monique Hirowana, kai pefoki ki a Michael Jones, Wainga tuinga mala kai uma afoki a tana umanga. O kai foke sola e whanau tama e toa ko maa afoki e malai akapulu i ni talu honoi ke i kane tahi he tau tahiwa walu ke wafe mātaha. O tohi ai ne wainga toru wha mo ni o sikia verenga i he timi whafonua. Nā e toi foki mea tokoni ke kalapu toa ko maa afu tu ke hange whenga maarie na i he lakanga pure lahi ai o inu nga pulu a tonga i taimina e whasta nonu ai a ngahi polo kalama ki hono pātoro aki o mai mo akapulu. No tongani ko hono ongo foha mako mo pili Vunipola ko na pore taki ke awhi mai o tokoni ke i kane tahi i te wake ipu o maamani o i tau fo'ou. Kai ke he koe ngongo whamamahi ko tupu koso e loto whare e whamiri Vunipola kai o maa whoki ai inoni akapulu antonga ko e tō tau he waha noa ai seniare tutuko i kane tahi ka koe te hina o whiao a manu Vunipola. Ko e wakaine wa eni ki e tuonga o e ea i hono tuku mai me wa awakai matangi tonga i whamotu whakahoko atu e vai o la vai ni kolo. Mala lau malea hau eiki mo e lelei ai tonga kotoa. Tata lelei ke moto ke tau whamatala ea ke e whiawhini. Ngahi tala noa lalahi ko ia o e whamatala ea ke e whiawhini. Whatonga iangi e ke i hoko hokat pe au whia e whotunga o langi ai mga i uatu moto hoko hokat ene e wesia ai o tonga i ngai ahoko e ka hoko mai. Pe he whoki ki hako hako e potahi ko eni o te rikitonga mo te rikito ke lau. E hoko hoko atu ai hako ko eni ki he toenga ko ia o e wikeni ka te tautou wakai e whaiki ki angi a mui yange. Aia koe i misi sa te lai tēne a honito o mai ki tau wakai ki ai. Koe uhi koe atalelei mai ko ia ai alota maki uha e ne toka e potahi whakatonga. Pepe e foki ki Tongatapu mo e ua o tuha a pai kai uma awa wau i he ahoni. Au whia pe whotunga o langi i ngai taimilahi i ahoni i ngai vai whanua mo ngai potahi koe ni. E mo ngai uha tu moto nei pe fok mo ngai whitu e ni i. E roho lahi atoe hangai taimi ha honi. Kaka tau wakaiat ki he ngoniwa, he alomari e lelei pe ngoniwa ia i he tau whanonga mai ko ia i he ahoni. Kaka he ko ngai whatokanga ko ia ki whahno tuku atu he whiawhini ko e whatokanga hako hako pe ki te rikitonga pe mo te rikito kalau. Kai maa e whale i ki ngai wakatoutai i ki kauhi. Ko e malohi ko e havili o hako hako ia i he umpotahi ko ni pea o ku huho si i foki ai pototahi ko ni i he malohi havili o ki he hako hako. Ka koe aho ni ma ko i he Pasifiki tau wakai ko tau area
Aia koe lanu mata, koe ngahi whetu e au kai uha. Aia mahino pe no folo pe ai uha i ho tau elia i he tau whanonga tu koe hatunga o wikeni o ki he wike kahau. E iai whoke au tā maki e fo uha ki ho tau tawha aki pa me ta fa hifo fa fofua e kolosi mai fa singa o weekend i te rikitonga pe mo te rikitoke lau o ku fai hono Moimoi ia te tai mini ko hi o ku ia ia whenga maali ia ke au ai alo ta maki ko ni o a o ki he hako malo he pite hako o ki havili malo fa tuk mau he ta wakai me tai mini ka ke hoko atu ai mau hanga Moimoi i lele ke hi ke tuku atu ai ngai whakatokanga ko hi ia ngai taimi whiunga ko hi ko tau tuunga mateu ai kakai o e whanua ke ngai whatamaki whai nā tūla o koko mai ki o tau ngahi e lia. Ka ke ko he tuunga o e ea tau whanonga te he pōni ki a henghengi pe ko pongpongi a pongpongi o tau ngai vai whanua. Hoko at pe almaria he ngoniwa kai uma a awawa ulahi ka koe tāna ke hea ke otu hapai Tongatapu pe mo ewa hoko te au fia pe mo lahi angi ai whainga maalinge ke iahanga hei uha tu moto i he ngahi vai whanua koe ni o otu hapai pe mo Tongatapu pe mo ewa. Koe havili wangi ki pe a o ke mai tahi hongo fure po tahi koe ngoniwa o a o mai ki Tongatapu pe mo ewa sao pidon ke tau tai ta te whito ni ki e whanki waka tau tai ki ka koe tala noa ke heia ke ngai po tahi koe ni he whakatonga te rikitonga pe mo te rikitoke lau ki hako pe o a o ke mai tahi e wanoa uanima i ha ngā hei taimi pe au kai whoki ke pe au houhousi e po tahi koe ni ke toi toka ngange ai whanki waka tau tai ki ka koe tau wakai koe ia ki e whai mawhana e poni ke i mawhana pe whai mawhana i he tirisa jasi uanima i he uaono i tau ngai vai whanua i he poni. Koe tau wakai koe ia ki a pongpong he tu apule lulu ai ke hoko atu pe ai uha tu moto ia i hapai Tongatapu pe mo ewa a pongpongi ka koe alu koe ia ki he fiafiange e whaka au pe ke au fia mai a wawaolahi pe pe foki ki he ongo niwa ki toke lau mamao i he hoa i whiawhika pongpongi ka mata ki au fia mai whotonga langi ai mangai ua tu moto tau whanonga atu ko ia i he pō ko ia a pongpongi e lahi ua tu moto a te pō a pongpongi he kota o tonga i he tau sioke ka tau ngahi vai whanua. Kai ke whatonga e ange pō koe a pongpongi ka mata ke mamalo he mai ai tonga hahake hawiri me tonga hake i Tongatapu pe mo ewa pe malama ki a oia ki hako e po tahi ko ia Tongatapu pe mo ewa po ko ia pongpongi he pongpongi whala i te ka ko hapai o au ki Tongatapu pe mo kata au ki hongo niwa ke hoka te pe angi ki mo whiange aki ko e havili o ke ia peki mai tahi ko ia e hongfuru sa ia pito pe hoka atu ai toka maari e tahi i he ngai po tahi ko e ni pongpongina ma whana pe fua ma whana i te krisio te asi tōng noa ke tōng taha a pongpongi na yo tau ngai vai whanua to apule lulu. Ka koe tahi mea tahi aia e tau maali e ia a henghengi e hawhia e tolu pea e whanohifo ia mahatoka e oswanima pea me he walu pongpongi ko ia a pongpongi. Whangailu pe ke hopo ke la a i he ono toluono a pongpongi kai tōfo ke mahi na ia i he toi taha ono ki he taha a hengheng pe koe tu apo ia o e poni pea koe tau whaifnonga tuen ke katoa e mahi na pule lulu ia o e wike kahau. Pa koe taim lelei whokenia o lawe i peka o ngowe a luengi malohi ange mahina o ksai ia ki he e nao palani ko ia a lo tō ai ngowe i malohi ko ia e mahina. Kai ke koe toinga koe whamatala ea mo nga tō ai ea i Nuku'alofa ni toinga o wike ni pehe whoki ke kamataanga o i wike kahau. Ia pe whainga maali e ke alu maali e pa ki e pe maa uha tumoto he whaite. Ka koe uhi koe alu tāmaki ko ia o ngā unu mai pa me he ta whakawhakahifo e tene o mai ia ai uha ma lava peke lolo lahi e he whakasinga koe wike ni pehe ki kamatanga wika hau pe he whoki e malawa ki ai pa moha mana e he uha koe ni. Ma whana pe koe fuai ma whana e Nuku'alofa ni e he tigiri seo te asi e wahiwa ki he tolu taha e ahoi ni makoe a kahoko mai. Ka koe lawa ka kato mo whamatala ea ki he whiawhini malo au pito ka mo mea. Koe to o ngaia oi ea ka tau toi wakaiangi pehe ki ngahi ulu i o ngongo. Whakaha e he palemia na o pele whakawhanua a hono kei tāli lelei e tongani ke whakawhao e ne wāwhinga e aki mo Amerika. Lorotonga i wawao e ki sea hoi whalea lea ke mea tonu ki he ola o ngahi tokoni me he inasi whakawāhinga.
Pea lele I matangi ngā aue mo teu ki hono langa o whale peki whainā I wawao, kai kamata I he taoni pe hono uta whakakomersiale atu kino o sila. Mo e kakatai pea o ngāhi o ngongo me ledio kai uma ai televisione tonga ki e howani mo whakaamo ne au taki kotoa atu pea ki loto whale kotoa, kai malo e tau kei whiao mai ka mō mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga News for tonight. Making headlines, Prime Minister Lord Whakawhanua is hopeful of strengthening Tonga-US relations at the Pacific Agenda Summit in Hawaii this week. Speaker of Parliament Lord Vaea is visiting Rava'o this week to see how Parliament's constituency funds are being utilised in the island group. And Rava'o growers will soon be able to start the commercial export of their pineapples to New Zealand upon the completion of a new pack house for pineapple exports. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest in sports and the weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I'm Papua Aho. Prime Minister Lord Whakawhanua is optimistic about the chance to strengthen Tonga's relationship with the United States at the Pacific Agenda Investment, Security and Shared Prosperity Summit taking place in Honolulu, Hawaii this week. The summit marks the first official trip by Lord Whakawhanua to the United States as Prime Minister, and he has said this is a great opportunity to improve the Tonga-US partnership. A statement from the Prime Minister's office says Tonga's participation at the Pacific Agenda Summit shows the government's commitment to building strong partnerships that help with economic growth, building better infrastructure, and creating more opportunities for small island countries like Tonga. The summit is a chance for leaders to discuss important topics like economic growth, security, and how to work together for a better future. Tonga's participation highlights its commitment to working with other countries to help develop stronger economies and make sure everyone has the chance to thrive across the Pacific. The Speaker of Parliament, Lord Vaea, is visiting the island of Vava'u this week to witness firsthand the impacts made by the Legislative Assembly's Constituency Fund for the people in the 3 constituencies of Vava'u. This was also an opportunity for the local district and town councils to raise their concerns about any community priorities, management challenges, and future direction of the constituency funds. According to a statement from the Office of the Legislative Assembly, the aim of the Speaker's visit is to ensure that national resources are not only distributed but understood in terms of their real outcomes for communities. On Monday, Lord Vaea inspected the various projects funded through the constituency funds across the Vava'o 14th constituency, including Pangaimoto, Otongake, Talihau, Waimalo, Tuanuku, Te Whisilongomapu, Ovaka, and Matamaka Islands. During the visit to these places, Lord Vaea observed firsthand how projects financed by constituency funds are affecting everyday life and the practical benefits communities gain, from local infrastructure such as wharves and water pumps to renovating community halls and assisting women and youth groups' different development initiatives. The visit reflects the Speaker's effort and intention in this parliamentary term not only to administer the constituency funds but to elevate their effectiveness, ensuring they produce measurable benefits and genuinely support sustainable development across all constituencies in Tonga. Lord Vaea is accompanied by the staff of the Office of the Legislative Assembly, in which they also conducted training for Vava'o constituency office staff in partnership with the Office of the Auditor General. This is to strengthen financial oversight, reporting, and helping officers understand their roles in supporting members of Parliament to better monitor the use of constituency funds to improve transparency, accountability, and compliance.
Preparations are well underway in Vava'o for the start of the commercial export of pineapples to New Zealand, a long-awaited opportunity for local growers in Vava'o, which was finally greenlit by New Zealand last year. The Ministry of Trade, along with the Ministry of Agriculture, are working closely together for this export opportunity, with a new pack house being constructed in Vava'o to help with the export needs. The acting Prime Minister, Dr. Latu, says this is a great opportunity for Vava'o to reach new markets with their local produce and for New Zealand as well to have access to the famed Vava'o pineapples that used to have to be peeled and frozen in order for Tongans to take to New Zealand. Latu explained that the ongoing works are looking at processes and storage options for exporting pineapples in order to ensure their quality and safety after several days or up to a week while being shipped to its destination. Dr. Latu believes that within the next 2 to 3 weeks, the design of the pack house in Neyafu is expected to be completed, allowing work to proceed on ensuring pineapples meet export standards. The initiative has been discussed over several years as part of efforts to strengthen Tonga's international agricultural trade. Currently, the estimated cost of construction stands at around 1.5 million pa'anga. He noted that the 700,000 pa'anga has already been allocated in the current financial year's budget for the Ministry of Trade to carry out this work. However, this amount is still insufficient compared to what is required to meet the necessary standards for the pack house. Dr. Latu further explained that international exports of pineapples to New Zealand will be seasonal, depending on harvest period. Plans are also underway to examine methods for managing pineapple planting to meet demand from major New Zealand markets. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Tongatapu. And the Ministry of Lands, Survey, Planning and Natural Resources, in an effort to reach more people, have made the trip out to the outer islands to hear direct from people regarding their concerns about land matters and land-related issues. The Minister for Lands, Dr. Daniela Fusmalohi, is leading the charge with a team of senior officials from the ministry, visiting the outer island groups and holding consultations with the public to hear their concerns and raise awareness on the ministry's operations. Speaking to Radio Tonga News, the Minister for Lands and Natural Resources, Dr. Daniela Fusmalohi, said that during visits to Ha'apai and Ewa, it became clear that one of the main issues many people face is the lack of accurate information regarding their land's matter, and that this visit hopes to help find solutions to these problems. Fusmalohi says there is also the issue of infrastructure in Ha'apai, as there is need to be improvements to the wharf and airport, but there are lands matter that need to be resolved first. Meanwhile, issues raised by residents of Ewa, it is clear that there has been significant impact on land matters in the island over the years, mainly due to the absence of a local office in Ewa to make services more accessible. As the delegation wraps up in Vava'o this week, they will continue to the 2 before returning to Tongatapu. That was your local news. Up next, we'll join Pia Olia for the latest in sports. Welcome back in sport. The former Ikalitahi hooker, Fe'a Vunipola, is set to make history as the second former Tonga international inducted into the Pacifica Hall of Fame. Vunipola will join the class of 2026 at an official ceremony on March 26 at Eden Park in Auckland. The announcement was released by Pacifica Hall of Fame, confirming Vunipola alongside Fiji's Bio Posco Digoisuva and the late Jerry Collins. Vunipola represented Tonga National Rugby Union team from 1988 to 2001, earning 34 test caps and captaining Tonga-US during his provincial career. He later served as Chief Executive of Tonga Rugby Union and remains involved in developing the game locally. The Vunipola name continues to shape Tongan rugby, with his sons Marco and Billy involved professionally overseas. The honor comes during the bittersweet period for the family following the passing of former Ikalitahi captain, the national sevens coach, Manu Vunipola.
That was your latest sports news with Bia Olia. Now taking a look at the latest weather update from the Fomoto Weather Forecasting Centre with Vaiona Vanikolo. Good evening, Tonga. Welcome to your evening forecast from your Med Service. Headline for tonight, cloudy condition with showers of rain likely to affect Tonga in the next few days. Windy or gusty winds over the southern waters will likely to persist throughout this week. So the satellite imagery clearly indicate the trough that lies over the central and the southern part of Tonga and also our southern waters today, bringing cloudy most of the time with occasional showers. Some places were heavy at times, but look further north of the Nuku'alofa were experienced mostly fine today. So the warning for coastal waters today, note that the strong wind warning and small craft advisory still enforced for Te Riki Tonga and Te Riki Tokelau coastal waters as of this evening and likely to persist throughout this week. So with the Pacific region, as I've said, cloudy condition and showers of rain are likely to affect Tonga in the next few days. But for the weekend, to take note that we are trying to monitor the developing low over the south, over the western side, are likely to cross our southern waters over the weekend to early next week and bring strong wind up to gale force wind over the southern water, likely to affect Tongatapu and Ewa, and of course heavy rain are possible for the southern parts of Tonga and also the southern waters over the weekend. But we will keep that in mind and update the public as early as possible for the public to be well prepared. So forecast for tonight until early tomorrow across our island division. So fine weather likely to continue on the Nuku'alofa and Vava'u, but for Ha'apai and Nuku'alofa and Ewa, as you can see the green color, that's rain. Just telling us that we'll be expecting cloudy conditions with showers of rain tonight to early tomorrow over Ha'apai, Nuku'alofa and Ewa. The wind direction is light, most likely tonight to early tomorrow up to 10 knots. So this is a good condition for small boats from the Nuku'alofa coastal waters down south to Nuku'alofa and Ewa coastal waters. But the different story about the southern waters, Te Riki Tonga and Te Riki Tokelau coastal waters. Remember the strong wind warning. The wind direction from the southeast still casts up to 20 to 25 knots at times from tonight until early tomorrow. In the minimum temperature forecast for tonight around 25 to 26 degrees. So stepping forward to tomorrow, we're looking at cloudy condition or the same situation over Ha'apai, Tongatapu and Ewa will persist or continue tomorrow morning. But for the Nuku'alofa and Vava'u, to take note that Vava'u and the Nuku'alofa will be becoming cloudy in the afternoon with occasional showers in the evening and possibly heavy at night time. So the southeasterly wind will start pushing into Nuku'alofa and Ewa coastal waters, expected to rise up to strong wind by tomorrow night to Friday morning. Maximum temperature forecast for tomorrow, Thursday, across our island division, around 30 to 31 degrees. Tide prediction, high tide early tomorrow at 2:30 and the low tide will be tomorrow morning, 25 minutes past 8. Sunrise tomorrow at 6:36 and the moonset will be earlier tomorrow at 16 minutes to 1 a.m. in the morning. 5 days outlook for Nuku'alofa, chances of fine and also cloudy with occasional showers on Friday in Nuku'alofa. But for the weekend and also early next week, we're looking at cloudy, overcast with occasional rain, possible heavy at times, with risk of thunderstorms here in Nuku'alofa. Temperature forecast for the next 5 days around 29 to 31 degrees here in Nuku'alofa. And that will be all for this evening from your Met Service. Good evening.
Thank you to Viola and the rest of the team at the Tonga-Met Service for that latest weather update. That wraps up this hour's news package with radio and television Tonga News for tonight. But before we part, here's a final look at tonight's top stories. Prime Minister Lord Whakawhanua is hopeful of strengthening Tonga-US relations at the Pacific Agenda Summit in Hawaii this week. Speaker of Parliament Lord Vaia is visiting Wava'o this week to see how Parliament's constituency funds are being utilised in the island group. And Wava'o growers will soon be able to start the commercial export of their pineapples to New Zealand upon the completion of a new pack house for pineapple exports. And that was your radio and television Tonga News for tonight. For more on these stories, you can visit our website at www.tbc.to. Thank you for joining us and have a good evening.